Azina ni nyitwa Tashobiya Boneka Rushya Speaker Mbara City kandi simbera bwa City Councilor Kakoba Nyamitanga na Nyakaije. Elizoba twatwisera aba chairperson 0C1s kandi aba City yona kandi twantu jezo kubagambira mwe no kushobokana twenda City ebe twino kuchikora twena nyoni nkunda okwinkurudinga bo muntu City jine yitwena so nimba shaba abanyayuganda n'abanyambarara tukunde ensi yitu Mbarara City tukunde ensi yitu nkore kandi ba chairpersons ntubashaba ngo tukoraga nawe tumutuzo mu budget batwereze ebiro kwetaga on budget turebyambe tahamu tukakaza gukora abantu kandi iyi budget netandikira aha ehwero mu parliament nabahona rebozi so tukora iyitu nabandi tugiteka on parliament bagipasinga ito tuba twagipasinga konka ntushaba twabeto mu physical planning town tugiplanning ngiri nebasata okwavoidinga jamo mu town ntubasata okuyamu omujurano omu town ntubasata okumanya ngo twantu tutekaho muhanda nuguza oku bayirisi one zabamwe ntubagamira ngo barebeke ngo bagumane batwara bambahereza za plot umutiya naguza plot at least igana ahari yatano ejo bagisayiningire then kugeza nko aba investor kubatangiye kuza momu ato muntu no shangayine ka plot ka atano ahari 20 atano ahari 10 so shanga ngo olmuno ofunyarazo akanya nakabakache emihanda omuntu ayineho kuzatujya ngo buri muntu yanagurita ashimuka nabaye no muhanda ogukikoye then ekindi no kuba manyisango hariho emihanda yiturabizemo Mbarara City batwiro mwanya gwo kubanza mu Uganda yona ezo sente za World Bank bazibunito tuzukozisege hata bamba twongeza 20 km 21 km itwe na guru tubiraho kwanza guru yabe yakabiri mwene hata batwire bakutwe sente zindi ezo kusibura project emune wayo eze ya World Bank mpaka ijo so baranki je bajangu emyaka etane nyuma Mbarara City niye twire nesinga hata batwire ezeze so turabizemo oruguto orwo mu kitebero abanyamitanga abanyana banja bo mu kitebero ntwena ngo okurgari Nyamitanga Mozeremu ningashi Nyamitanga Mozeremu primary school okugenda mu kitebero okamuka a St Mary's okazawa abakatoliki na protestant okaza church of Uganda ka ruganga makuriya yes John ntuza naye jethen sajikora chorus twaga twatekamu ugo kurga Vision Empire okakurosinga okaza omurwizi ningashi omurtindo okamuka Katete mpaka harina area isingiro so ejo border so kuteka chorus hona kandi choruses niza kubazirinke za Beja Victor bwana nebitara nebindi twaga tware abantu bantare bembarra umunosa wembarra ngo mpacha kuba accidents aruguto rwantara bibina so naho ntsa kutekaho omando gutsa gushara biyo haka chorus akaro bateko first class na nebitara okufika abam petrol station abakujimanya wanoza Ntare road ogundi turabizemu ugo mu kizungu abantu mu kizungu bayembarra bagira ngo umwe nito twagare bagakoranze bantu mwe nija twija kandi turabizemu ugo muhanda okuruga mu kizungu okaza mu kipira mu rubiri okashuma okaza aho triangle to avoiding jam umuntu yare to aho tembera aho aje mu town then umuhanda gundi nogwa akwa jingu okushuma okakwata omuchenyi then twarayo muno gundi ogwa kwa katembe yaho bageta kano ndahendekeye road no shuma aho kwa katembe zo mu Kishenyi ati ogaruko sharo za Mandera ogona gutugutire mu kugira ngo town erebucenka town kandi town umuntu yahikom mantu no muntu amazire myaka ikumataka kiromu yahikoma tekateke mu Dubai so nimbashaba banywana banyabanyambara mureke twatagana kuko ice ngwari za kijenje za kinyaza za kiboroga okweza rwa church zo kwanso za bugash nayo mpetagwe muhanda namwe tuje kurabya mu muhanda ntwenda gumaintaining kora maintenance konja mu za carvats no kongera marama ukuruga kashozwa rwa kwezi kijenje kiboroga kazenda stramba namwenu atogwa ogwa karambi gwe tugushaze kandi gwetaga carvats karambi rutoma ahigura abar kumanyokwe then hariho ogundo muhanda ogwa Kishenyi Kinyaza Kishenyi Kinyaza Mutukura
hatogwe nagwe no gufuteka teka ko abantu barukubi emahanda okwenyuma biteje arugwa akarugangamo gushemuka nguzacharwa nshashura mukashaya abantu bacharwa nshashura n'ibintu muhanda uko so konka no manyangu government necherwa mukonka nekora eje mani nagambe yakora twaza kufuna esente za World Bank kuza kufuna ejiba twengekirabo muzo kuza okuza kandi ni manisa abanywana baje bari mu kisibo aba protestanti aba katoliki abasilamu nangwe n'amadina gandi abarokore n'imbende z'ikisibo cyumwe kandi ombuye bwe kisibo nubwo twegarukamo nubwo turugarukana nubwo turi kusasirana rero hanga kakwempera ukagira icyo wakwata n'inshaba nkahe nwaki niwa obori aho mbiro sente zitakurebuka oreba nkasumi ya umuntu yakutera atija nkuhereze mutawa 50 atija nkuhereze mutawa 20 ninge mutawa 10 akorendeze izo omukisibo ranga natugaruka mu eshare nyingi mwe bare munonga nimba sabakaruka Bwasite Kansara Nyakayejo Nyamitanga na Kakoba reka tubahereze ndoho mutumenyo